ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umuryango w'ibwami mu Bwongereza uravuga ko icyemezo cy'igikomangoma Harry n'umugore we cyo kureka gukora zimwe mu nshingano zabo kizanye ibibazo bizatwara umwanya kugira ngo bibonerwe umuti. Jeremy Ngendakumana wigeze kuyobora ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ubakaba aba mu buhungiro, aravuga ko we n'abandi bari kumwe bashinze ishyaka rishya. Tangujwe ahanini n'abahora mu mugambwe CNDD-FDD bakaba baravuyemo barabirukanyemo kubera yuko baharaniye demokrasi mu mugambwe no mu gihugu hagati. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo imfungwa zitari munsi ya 17 zaguye muri gereza nkuru ya Makara iri mu murwa mukuru Kinshasa kubera ibura ry'imiti n'ibiribwa mu gihe cy'icyumweru kimwe. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Muri mwese ikaze muri Amakuru, turi kwa kane itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu barasirazuba bwo hagati. Umwe mu bayobozi bo hejuru b'igisirikare muri Iran yavuze ko intego y'ibisasu bya misile icyo gihugu cyarashe ku bigo by'ingabo z'abanyamerika muri Iraq hatari ukwica abasirikare b'abanyamerika, ngo ahubwo icyari kigamijwe cyari kwangiza ibikoresho bya gisirikare bya Amerika. Amiral Hajizadeh ukuriye ingabo zirwanira mu kirere za Iran yavuze ko ibyo bitero ari intango y'ibindi biri imbere. Yongeyeho ko urugero ruhagije rwo guhora urupfu rwa General Qasem Soleimani wishwe n'abanyamerika mu cyumweru gishize ari ukwirukana ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Ejo perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko Iran yacubije uburakari. Igihugu cya Norvege cyemeye kwakira abantu 600 bajyanywe mu Rwanda bavanywe mu bigo by'impunzi byo muri Libya. U Rwanda rwemeye gutuza bimukira bari baragotewe ahantu hari umutekano muke muri Libya igihe bashaka kujya ku mugabane w'Uburayi. Benshi muri abo bimukira batwaye mu nkambi z'agateganyo mu Rwanda bava mu bihugu bya Eritrea na Somalia. Ministre w'ubutabera wa Norvege yavuze ko hari ngombwa kudafasha abantu batwara bimukira mu buryo butemewe n'amategeko, ariko ko bikwiriye gufasha abakeneye kurindirwa umutekano mu buryo buteguwe neza. Mu Bufaransa amashyirahamwe y'abakozi muri icyo gihugu yahamagaje indi myigaragambyo uyu munsi yo kwamagana gahunda za leta zo kuvugurura amategeko agenga ikiruhuko cy'izabukuru. Uyu ni umunsi wa 36 wikurikiranye ingendo za gari ya moshi zihungabanywa n'imyigaragambyo. N'ubwa mbere mu mateka y'Ufaransa ibyo biba. Umuriro w'amashanyarazi wagabanitseho hafi 1/10 mu gitondo igihe abakozi barambikaga hasi ibikoresho byabo. Abanyamategeko, abarimu, abakozi bo ku bibuga by'indege na bamwe mu bakozi bo mu bigo biyungurura peteroli nabo bari muri iyo myigaragambyo. Perezida Macron arashaka kuzamura igihe abakozi bajya mu kiruhuko cy'izabukuru babonera amafaranga ya pension ya leta yuzuye kikagera ku myaka 64. Ibi akaba ari byo birakaza amashyirahamwe y'abakozi mu Bufaransa. Dukomereze hano makuru mu karere k'ibyaga bigari mu gihe mu Burundi batangiye imyiteguro y'amatora mu kwezi kwa 5 y'umukuru w'igihugu, amatora rusange. Abadepite abayobozi b'abakomine mu Bubiligi ho havutse ishyaka PDG gira ubuntu rivuga ko rihanira guhindura imitegekere y'u Burundi. Umuvugizi waryo Jeremy Ngendakumana wigeze no kuyobora ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD aravuga ko batarafata icyemezo cyo kujya muri ayo matora. Makanya navuganye nawe maze ntangira mubaza abagize iryo shyaka cyangwa umugambwe mu Kirundi. Tangujwe ahanini n'abahora mu mugambwe CNDD-FDD bakaba baravuyemo barabirukanyemo kubera yuko baharaniye demokrasi mu mugambwe no mu gihugu hagati. Ubu rero baciye bigira inama bati dushinga uwundi mugambwe tuzana umuco mushasha w'ubuntu mu gihugu, tuzana umuco mushasha w'ubuntu mu mikorere y'ubuzima bwa politiki. Waduha amazina nk'abiri cyangwa 3? Mwarabibonye mu itangazo, sinzi ko mwari yose no bari barungikira. Twarababwiye yuko turindiriye umwanya mwiza wo kubashikiriza indongozi z'uwo mugambwe, ariko ko mu byihuta
babaye barangena kugira ngo ndababere umuvugizi. abo babagenya rero niho nshaka kumenya ni bande nka babiri cyangwa batatu bakomakomeye. Mwabonye mu itangazo tubabwiye tuti mu kurindira umwanya mwiza wo gushikiriza indongozi z'umugambwe babaye baragena umushinga amateka Yeremiya Ngendakumana ngo abere umuvugizi. Mu mezi atari menshi muno mwaka hateganijwe amatora rusange mu Burundi. Ayo matora uwo mugambwe urateganya kwitabira? Fatira kw'ingingo mugabo abanyamugambwe bobo n'abarundi bazitoza kandi bazotora. Wowe uri mu Bubiligi urateganya gutaha ngo witabire ayo matora? Gutaha kwitabira amatora birashoboka, turiko turabyitunganyamwo, kandi murazi yuko gutaha mu gihugu cyatwibarutse ari uburenganzira bwacu. Umunsi wose twabonye yuko tuyifatiye ingingo tuje dutahuka. Amatora yo mu kwa gatanu birashoboka cyane ko Jeremy Ngendakumana ashobora kuba ari mu bakandida bifuza kuyobora igihugu. Ibyo umuntu yoba yihuse kubivuga, reka tubihe umwanya. Jeremy Ngendakumana, twerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho imfungwa zitari munsi ya 17 zaguye muri gereza nkuru ya Makala iri mu murwa mukuru Kinshasa mu gihe cy'icyumweru kimwe. Umuryango uharanira amahoro witiriwe Bill Clinton wavuze ko byatewe n'ibura ry'imiti n'ibiribwa. Iyi gereza irimo imfungwa zirenga 8,000 mu gihe ababarirwa kuri 1/6 cyabo ari bo bonyine bakatiwe n'inkiko. Ni inkuru ya Gauss Kowene mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Amakuru atangwa na bamwe mu bategetsi bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko gereza y'Amakara itigeze ihabwa ibiribwa mu mezi abiri ashize, imfungwa ngo zikaba zigomba gutegereza kugemurirwa nabo mu miryango yazo. Haravugwa ubucucike bukabije muri iyi gereza, gwicumbikiye abanyururu bakubye inshuro 5 abo yari iteganijwe kwakira bwo yubakwaga. Ubuzima muri gereza ni bubi cyane ku buryo imiryango itagengwa na leta ivuga ko abagera ku 100 barwaye bikomeye, ndetse hakaba hari n'abari hafi kubura ubuzima. Minisitiri wungirije w'ubutabera muri Kongo yabwiye abanyamakuru ko gereza y'Amakara yahawe ubushobozi bw'imari bwo kwifasha guteza imbere imibereho y'abafunze. Yijeje ko izanakomeza kongererwa ubushobozi, gusa imiryango itagengwa na leta yo ikaba ikomeje kugira amakenga. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi ya short waves, naho habari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. Hano mu Bwongereza umuryango w'ibwami uravuga ko icyemezo cy'igikomangoma Harry n'umugore we Meghan cyo kureka gukora zimwe mu nshingano zabo kizanye ibibazo bizatwara umwanya kugira ngo bibonerwe umuti. Aba bombi baravuga ko bafite gahunda zo kwitunga ubwabo kandi bakaba bagiye kujya bamara igihe cyabo muri Amerika no mu Bwongereza. Ntibazongera kandi no kugira icyo bakora cyerekeranye n'itangazamakuru. Ibwami basohoye itangazo bavuga ko bumva impamvu Hari n'umugore we bashaka gufata indi nzira, ariko bongeyeho ko ibiganiro kuri kino kibazo bikiri mu ntango. Ni inkuru ya Johnny Diamond mugezweho na Ari Yusuf Mugenzi. Amakuru aturuka mu ngoro y'ibwami aravuga ko bafite ishavu n'akababaro kubera icyemezo cy'igikomangoma Hari n'umugore we Meghan. Barimo kugerageza gutegura uko gahunda zabo zo kugira ubwigenge bucagase bishobora gushyirwa mu bikorwa. BBC ifite amakuru ko mu muryango w'ibwami hari ubushake bwo kugerageza kumenya uko byagenda muri iyo myifatire mishya. Ingoro y'ibwami kandi izi ko hari ibibazo biri imbere bashobora kugira, cyane cyane mu birebana n'amafaranga. Hari n'umugore we baravuga ko bashaka gukora bigenga ku mafaranga yabo, ariko abantu babateze amaso mu gukurikirana niba bazakoresha izina ry'ubwami mu kubona amafaranga. Kugeza ubu nta makuru y'aho amafaranga ku mutekano wabo azaturuka, ubundi leta niyo ishinzwe umutekano wabo. BBC kandi izi ko hari ibiganiro byatangiye mu buyobozi bwa leta ku ngaruka z'icyemezo cya Hari na Meghan. Abategetsi bo muri Australia batangiye gusaba abatuye mu duce twugarijwe n'imiriro y'agasozi kumva inama bagirwa zo kuva mu mago yabo amazi atararenga inkombe. Abategetsi baraburira abantu ko ubushyuhe bukabije bwitezwe kuwa gatanu n'imiyaga ikomeye karishye yitezwe
kuwa gatandatu bishobora kuzatuma imiriro imaze ibyumweru bibiri ica ibintu muri Australia irushaho gukaza umurego. Imiriro y'agasozi irenga 100 iracyaka ku mupaka wa leta ya New South Wales na Victoria, izo hakaba ari intara zo muri Australia. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Afrika y'uburengerazuba n'akarere ka Sahel iravuga ko ibitero by'iterabwoba byongereye mu kako gace ka Afrika mu mezi make ashize. Mohamed Ibn Chambas yabwiye akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kw'ibitero ku basivili n'igisirikare byongereyeho inshuro 5 muri Mali, Burkina Faso na Niger kuva mu mwaka wa 2016. Abantu barenga ibihumbi 4 barishwe mu mwaka ushize. Umutekano muke muri ako karere watangiye mu mwaka wa 2012 igihe intagondwa zashaka kwiyomora kuri Mali z'abatwarege zigaruriraga amajyaruguru y'icyo gihugu. Ariko bwana Chambas aratanga impuruza akavuga ko ubu noneho intagondwa z'abayisilamu zigenda zirushaho gusatira ibihugu bya Afrika y'uburengerazuba, ibihugu bikora ku inyanja ya Atlantique. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Nanone tukiri ku makuru yo muri Afrika y'uburengerazuba, amakuru aturuka muri Nigeria aravuga ko hari igitero cyagabwe mu mujyi wa Monungu uri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'icyo gihugu kuwa kabiri, ariko amakuru ngo yatangiye kumenyekana. Abasirikare ba Nigeria batari munsi ya 3 barahaguye. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko abaturage b'abasivile batari munsi y'10 bahakomekeye. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Ubu rero abari bategereje ikinamico urunana, uyu mwanya no wanyu. Philippe na Budense bakomeje kubahiriza gahunda yo kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite n'ubw'uwatwite. Icyakora babangamiwe na serivisi bahabwa ku kigo nderabuzima. N'urunana. Ntiwari warangiza kwitegura sheri? Shandarangije none ndumva twagenda. Wibutse fishi yawe yo kwipimishirizaho? Yewe we, uzi ko nari nyibagiwe shafiri. Wari yibagiwe? Kandi we, uziko kuri inshuro ugiye kwipimisha nk'umugore utwite, none ubabara na gutera urukingo rwa tetanus. Nyamara shahu rero, gahunda y'ubuzima yagenewe abagore batwite rwose yitayeho kandi irashimishije. Ni ingenzi ku buzima bw'umugore utwite n'ubw'umwana atwite, ndetse n'ejo heza h'umuryango. Reka nze ndeba aho twabitse iyo fishi ubundi tugende. Tugereyo mu bambere. Banza witabe telefone yawe ndumva isoma. Allo? Muraho? Muraho neza? Nitwa Isabelle. Ndi umukozi ushinzwe abakozi mu kigo handikira usaba akazi. Nk'uko twari bamenyesheje rero, twagombaga kubahamagara kugira ngo muze ku kigo muhabwe amabaruwa yanyu ajyanye na gahunda y'ukuntu muzakora ibizamini. Yego. Twagira ngo tugusabe rero kuza ku biro byacu kugira ngo ufate iyo baruwa. Ndaza rwose murakoze. Sheri, haje mwindi gahunda nshya rero? Ngo bimeze bite? Nyine hahandi nasabye akazi, barampamagaye ngo ngewe ngo hari amabaruwa ngo ajyanye n'akazi twasabye ngo atumenyesha gahunda nyine y'ibizamini bya interview. Yewe we, shani byiza pe. None se sheri, Karame. Kuko numva ngiye kukureka ukijyana kwa muganga nanjye nkajyayo.
ariko Filipo nawe ubwo se ndumva ariko bigomba kugenda pe. oya sheri rwose reka tugerageze turebe ko twabikora byombi rwose n'urukundo ndarushaka kandi n'amafaranga ndayashaka ariko urabizi reka tubanze tujye kwa muganga ubundi uze kujyayo tuvuyeyo sibyo sheri? mutesi karame Felicia ako soye mamagara igihe ntabwo magariye niwumva nta n'isoni ndakumva rwose fayo none hasa nyine ego mani mbese ko numva uvuga nabi Felicia fayo se aha ndaje bahu iri ni ishyano koko ugiye kuzansiza wa mukobwa we ni ishyano nyine niko mute ubwo urumva nta soni ufite ariko se ko numva uvuga nabi ngi hari icyo nakoze reba uko gasa nakubaje ni nta n'isoni ufite ego mani niko mute karame hari igihe tutakubujije ibiki se kandi niko wumvise inama zanjye na mukuru wawe Benita ntacyo zivuze ariko ngewe ubu kugeza ubu sinari numva icyo ushaka kuvuga niko mute iyo ngeso yawe y'ubusambanyi twakubujije ukanga ukayikomeza koko ego mani umbabarire nge sinsamba na Felicia umbabarire rwose yanjye cyane cy'insamba na Felicia nta n'isoni ejo bundi Benita nagufatanya udukingirizo twari utwiki ndabihamye rwose mumbabarire sinsamba si ikimenyetso cy'uko usambana oya rwose Felicia ako sundi ibyo bintu mubikura hehe ayinya nyamara burya ngo umutego mutindusha ubukana nyirabagihari kandi ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi ariko sundi ibyo byose urabivugira iki urabikura hehe ubundi mute ubwo urakana ko udatwite ego mana rero ariko ibyo uvuga ubikura he Felicia ninde se wabikubwiye ninde wabimbwiye umva ingaruka z'izo ngeso zawe mbi zatangiye kugaragarira buri wese hano i Nyarurembo urumva neza ngewe ntihakagire umbeshyera rwose urakomeza kubihakana mute ndabihakana rwose ngewe se barambeshyira ngo ndatwite ninde wayineye umva gira vuba itegura tujye ku kigo nderabuzima bagupime maze urebe ko ibyo uhakana bitakugaragaza njyawe se njyayo kumara iki naho njya rwose ngwiki ngo iki naho njya nge naho njya niba udatwite kuki utemera mugisha karame hanyuma se ko ndeba imirimo yo gusana ahantu hangijwe n'abajura bashaka kwiba ibikoresho bya smart classroom itari kwihuta ngira ngo hari twashyizeho abakozi bake nari mbajije uriya mufundi ambwira ko ngo ibikoresho bidahagije ariko nabyo birashoboka da okay noneho reka nze kongera kuvugana nawe ndebe ko hakenewe undi mufundi wo kumwunganira ariko iby'ibikoresho by'ubwubatsi byo simpamya ko bidahagije rwose ahubwo se directe ndakumva nubwo mbona twatangiye kugira ibibazo by'abashaka kwiba ibikoresho byo muri ya smart classroom hari ibindi bibazo mbona bishobora gutuma iyi smart classroom itagera ku ntego yayo rwose hano muri iki kigo cyacu kubera iki kuva mwamara kunshinga imicungire yayo yego hari ibibazo bibiri by'ingutu maze kubonamo icya mbere ni icy'abarimu rwose nabonye abarimu badashishikarira gukoresha ziriya mashine pe hanyuma ubona ari ukubera iki badashishikarira kuzikoresha nyine harimo abo ubona kuko nta bumenyi bwa za kompiyuta bazi pe none urumva babugira bate nyine kandi batimenyereza kuzikoresha ni gute wamenye ikintu udashishikarira kugikoresha mu gihe icyo ni kimwe ikindi rero ntekereza ko hari abarimu b'abanebwe kuko hari abavuga ngo kujya gukoresha kompiyuta bategura amasomo cyangwa bakora ubushakashatsi ngo bibatware igihera ubwo ni ubunebwe nyine no kudakunda impinduka urumva niba hari ikintu cyoroshya ibintu kandi kikagufasha kuzigama igihe ni kompiyuta urumva mugi karame byihorere ubwo ibyo ndabyumvise tugiye kubiganiraho n'abarimu muri iki kigo tubibashishikarize rwose hanyuma rero hari ikindi kibazo gihari ni uko abanyeshuri ubona bashaka gukoresha smart classroom koko bakaza bagakoresha kompiyuta ariko ikibazo gihari yego aho kugira ngo bajye mu bibafitiye akamaro bifitanye isano n'amasomo usanga bamwe bibereye mu mikino abandi bibereye muri za filime z'urukozasoni nyumvira ni ukuri ubwo se urumva ibyo twabyihanganira koko nuko bimeze rero ngewe narabiboneye olala birababaje cyane umva mugi karame ibi biba inshingano zawe ariko zigomba kuba n'inshingano z'undi mwarimu uwo ari we wese uri hano sibyo
gukurikirana abanyeshuri igihe bari gukoresha ibikoresho byo muri smart classroom Rwose. mukagenzura mukareba ibyo barimo kuzikoresha ibyo si byo rwose ibyo ntabwo ari byo. Mutesi uribeshya sinkwemerera urumva ngo mbe ngujyane kwa muganga basuzume barebe ko udatwite. umva ngiye naho njya rwose Felicia. Nyamara urajyayo mute? umva naho njya. Urajyayo pe ariko ubundi aho mu cyumba wikingiranye uratekereza ko amaherezo utari busohokemo igihe usohokeramo cyose ndagufata nkujyane. ariko ko kuranshaka w'iki Felicia? ese n'ibiki byabaye hano? Ndeka Beni ndeka pe ubu njye nataye umutwe rwose. kubera iki se mute? kubera iki wikingiranye mu cyumba? Beni iryo wavuze riratashye pe ariko sintuza ntamenya aho kuri pe. bimeze gute Felicia? ubwo uzi ko Mutesi ashobora kuba atwite? ngo iki? arambeshyera rata. nkubeshyera iki? vuba tujya ku kigo nderabuzima bagusuzume urebe ko udahita ugaragara. nose ndakubwiye ko Mutesi atwite. ababyeyi bose binahe na Rembo se ntibabimenye kandi batangiye kubivuga ngo yabaye inzobe ngo kandi icyo ni kimwe mu bimenyetso urumva ubundi se wabona rwo yari asangamo. umva Felicia ntuntese rwose urabizi ko ino nkorora ingejeje aha bumva ukuntu ijwi ryanjye rimeze. ko numva useka se urumva ntacyo bikubwiye Beni? umva nkubwire Felicia ibyo kuba yarahindutse inzobe rwose byo nzi impamvu yabyo. ngo erega Mutesi amaze iminsi yisiga amavuta yamutukuje yayandi bita mukorogo. burya Mutesi yisiga bene ubwo burozi? cyane rwose nawe ibyo kuvuga ko atwitebye rwose nanjye ndamuhakaniye. yego rata mvugira Beni. ubwo se uramuhakanira ushingira ku kiwowe? none se Felicia umukobwa yaba atwite akajya mu mihango Mutesi uyu munsi si uwa kabiri ajya mu mihango ra? uravugisha ukuri Beni? cyane. ariko si ibi bishoboka bite ko tugiye kumara iminota 30 uyu murongo wacu utanyeganyega koko? aha njye nari nicecekeye nanze kuvuga wa mubyeyi we ntimwansanze aha. wa mugani umubyeyi twahamusanze shere n'abariya bose dore uriya mudamu uhetse umwana ntubona ko ari uri imbere y'abandi ntiyigeze anyeganyega aho ari pe. ibi bintu ntibyumvikana rero kandi uriya mugabo n'ubushize nabonye atita ku bantu rwose ariko uzi n'ikindi ngiye kumushikuza kiriya gitelefone arebamo nyishugunye hasi rwose. ariko shere uramenye iyi ni imikorere mibi rwose. iyi se niyo mitangire myiza ya serivisi? ni gute umuntu aza kwa muganga akamara amasaha ku murongo ategereje? iyi mikorere yo ni mibi rwose. ngiye kumubwira ko atari byo rero. guceceka nibyo bituma akomeza kudufata nk'aho tudahari. uruze ko ariko hari amabwiriza ya minisitiri w'ubuzima abuza abakozi kwitaba telefone mu masaha y'akazi uretse ibirebana n'akazi byonyine. nyabona udakoma rutenderi. uzi ko noneho no kubakira yaba atakibakiriye akaba yabakira nyuma y'abandi. ngaho da yewe icecekere hato bitamutera umunabi n'aba ashoboye kwakira akabakira nabi. oya ibise nihatagira ubimubwira ko adatanga serivisi neza azamenya atamakosa ye. sheri wakwihanganye koko. ariko sheri ubwo uyobewe ya gahunda yindi mfite urayiyobewe? yego irahari ariko se twabigenza dute? uragira ngo sinze kubura amahirwe yanjye? oya umva nkubwire reba uko wabatelefona maze ubabwire ko uza kuhagera utinze basi. ariko ubwo uziko naringeze ngo ntiwambonye na di. reka ubwo urumva naguconga atambuka ngo sinakubonye Stefa. narengeze ngo niko biri da. oya rwose ntibyashoboka. ubundi se ko wihuta cyane werekeje? nyine ngiye hari hakurya kuhareba umuhinzi. kwiki? kureba uko ahinga se? ngiye kureba umuntu uzamenyera wa murima yewe. mbese nawe numvise nabi. naho ubundi warakoze da ubu ngiye gutangira guhinga hariya ahantu wampaye. yego nibyo ariko rero Nadine karama hari ikintu ugomba kwitondera. ikintu ngomba kwitondera? yego naguhaye uburenganzira bwo guhinga hariya ahantu ariko ugomba kubikora ku buryo bitakurura ikibazo hagati yawe na Nyiramarisa. humura Stefa ntabwo ndi umwana. ahubwo Nadine aho bishoboka ugomba kwirinda kujya uhura n'uriya mugore. aho ubonye mugiye guhura rwose ujya ushaka ukuntu uca indi nzira. ariko se ubundi Stefa bite byawe ko numva ukomeje gufatanya Nyiramarisa nk'amata y'abashyitsi n'ukuntu yagutesheje agaciro akaguca inyuma
ariko ubundi we ntiwari wamenya abo bagabo bajya baryamana nawe raka ariko burya ko hari ukubeshya ngo iki byari ibintu Nyiramariza we yabaga yahimbye ngore kugira ngo mbese anteshe umutwe kahore ariko nakoze iperereza rwose nsanga atari byo pe nta nshuti y'umugabo yigeze rwose mva mbese ahubwo umuhanzi yaramaze kuguhurika neza koko ubwo ibintu nk'ibyo ubyemera gute koko Stefa ko nigenzuriye ra wagenzuye ute Nyiramariza yarakurangije neza uranyumvira di ngo yabaga yakubeshye ngo utume umutwe niko bimeze da umva Stefa niba utemeye ibyo nkubwiye njye mpizo nshingano ngende nkunekere maze urebe ko ntazaza nkuzanyama ibihamya kandi bifatika byemeze ko Nyiramariza afite inshuti z'abagabo aryamana nazo. Nadine asubije Stefano mu gihirahiro. Ubu se Stefano arakora icyo areka iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. Mbere yo kubasezeraho na bibutse ko mu makuru twabagejejeho twababwiye ko Jeremy Ngendakumana wigeze kuyobora ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ubu akaba aba mu buhungiro mu gihugu cy'Ububirigi. Avuga ko we n'abandi bari kumwe bashinze ishyaka rimwe nako ishyaka rishya umugambwe mushya. Iyi nkuru mwagize icyo muyivugaho ku rubuga rwacu rwa Facebook. Path Bero Alex aravuga ati ariko se umubare w'imigambwe cyangwa amashyaka ya politiki muri Afrika babona ariyo dukeneye kurusha gushora mu guhanga utuzi gushora imari no guhanga utuzi ku banyagihugu, kubona ko ari benshi banakeneye akazi. Naho Jean Marie Chimpa akavuga ati emwe abarundi ndabona twirukira imigambwe. Jean Baptiste Ambassadeur Barozi akavuga ati aho kugwiza inganda bagwiza imigambwe. Indi nkuru mwagize icyo muvugaho ni ya Irani, umwe mu bayobozi bo hejuru b'igisirikare muri icyo gihugu yavuze ko intego y'ibisasu bya Misiri icyo gihugu cyarashe ku bigo by'ingabo za Amerika muri Iraq atari ukwica abasirikare b'abanyamerika ngo ahubwo cyakigamijwe cyari kwangiza ibikoresho bya gisirikare bya Amerika. Aminal Hajizadeh ukuriye ingabo zirwanira mu kirere za Irani akaba yavuze ko bira bitero byari intango ko hari n'ibindi biri imbere. Jacob Iradukunda avuga ati bumvikane cyane gusa hanyuma Trump areke kuguma cokoza ibindi ibihugu bibanire mu mahoro. Mohamed Ndikumana akavuga ati Amerika ifise akigenzo nibitwaze ko bakomeye burya nabo batagiye buhoro nabo byabakomerana. Emmanuel Mutwe w'ingabo ati turishimye tunejejwe n'Imana mu mutima atubwo kubera ko Irani na Amerika basa n'abari mu kugenda bumvikana gahoro. Indi nkuru rero twababwiye manu makuru yacu nuko muri Republika Demokarasi ya Kongo imfungwa zitari munsi ya 17 zaguye muri gereza nkuru ya Makara iri mu murwa mukuru Kinshasa. Bikaba ngo byaratewe nibura ry'ibiryo n'ibiribwa. Igereza ikaba irimo imfungwa zirenga 8,000 ariko kimwe cya gatandatu cyonyine hakaba aribo bakatiwe n'inkiko. Hano makuru yarahagarariwe na Prudence Sengiyumva. Umwumvaga ni Jacques Niyitegeka. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Muramukiho.